Ok, pravimo slaganu pitu od vučenih kora. Počinjemo sa zamjesom za ovu pitu najpopularniju u Srbiji, gdje se bez obzira na punjenje zove burek. A za punjenje ćete mi vi pomoći, taman da se ja mogu oprat i da ja ne skrnavim jela opet. Prvo zamjes podijelimo u loptice, oblikujte ako znate virkajte 200 grama jer nema mjesta ovdje za veće, nemam uslova, a nemam ni iskustva u razvlačenju, ali će zato transformisati u burekđijski outfit da se bar nafura. Samo je jako bitno da nemate neku rupicu ili zgužvotnu na dnu, uglavnom da je loptica glatka ko bebina, a ne babunova guza. Onda loptice dobro zamastimo i ostavimo ih bar sat. Sad dobro očistite površinu, onda ju i dobro zamastite, loptice spljuštite u diskove i ostavite ih 20 minuta. A burekđe inače za tih 20 minuta ispuše cigaru. I dolazimo do razvlačenja. Vi iskusne burekđije zažmirte da ne bi vidjeli najgoru pitu ikad. Ako ćete komentarsa tehniku, budite spremni završiti ko ovaj jadni Zemke koji je komentarsu i opeko se i sad je svako malo sa mnom na video kolu uči me pite pravt. Na trećoj kori dolazimo do punjenja. I tu ste mi vi pomogli. Jedino pravilo je bilo da se koristi pavlaka i ćemo po ovom receptu Erne Hadžić i ona kaže prvo fil jest da piše kajmak, ali ona vam je garantist uzle. Oni tamo ne znaju šta je kajmak. I vidim da ovdje nigdje nema soli. I to mogao biti napredni kulinarski trik izostavljanja soli zbog slanoće suhog sira. Ili je zaboravila sol. Šutit ćemo, igrat ćemo u njenu korist. Ali bogam ja sam solio. Pored recepta nam je napisala i tehniku, pa ćemo filom premazivat kore i od druge kore pa nadalje posipat suhim sirom nakon premaza. Dobro zamastimo medijum za pečenje i krov pite, redna vrišti na 210 stepeni i sad bi ja ovo najradije obrnuo. Ali ona je stavila još jedan korak da prelijemo pitu ovim prelivom od mlijeka, putera, vrhnja za kuhanje i tuzlanskog kajmaka Vitalija. I ovo vam je konačni rezultat, a oko naziva ove pite se možete svađati u komentarima.